Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije pozvao je interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 28. decembar. O tome je za Euronews govorila komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević. Oči predstojećih izbora na Kosovu i Metohiji, Komesarijat za izbeglice i migracije pozvao je građane raseljena lica iz južne pokrajine koje žive na prostoru centralne Srbije da ostvare svoje, odnosno iskoriste svoje biračko pravo. O tome do kada traju prijave, kako teče procedura, reći će nam komesarka Nataša Stanisavljević. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Euronews. Pa evo za početak, do kada građani mogu da se prijave da glasaju? Dobro jutro. Predstojeći izbori u našoj južnoj srpskoj pokrajini zakazani za 28. decembar, Komesarijat za izbeglice i migracije kako bi izašao u susret i odgovorio na sva moguća pitanja i informacije koje su potrebne našim sugrađanima koji žele i mogu da odu i glasaju na izborima, je otvorio besplatan telefonski broj. On je 0800 000 506 i svakog dana naši sugrađani mogu pozvati i dobiti sve informacije koje su im potrebne ako imaju neka dodatna pitanja ili ako imaju nejasnoće. Ono što je važno naglasiti da pravo glasa imaju lica koja su interno raseljena u centralnoj Srbiji i koja posjeduju važeću ličnu kartu, znači važeći lični dokument izdat od strane privremenih institucija u Prištini. Što se tiče same procedure, naš call centar je, kao što sam rekla, dostupan svakog radnog dana, a predstojeći izbori su zakazani za 28. decembar u nedelju. Šta građani treba da znaju pre nego što se prijave? Šta im je sve potrebno od dokumenta osim te lične karte koju ste spomenuli? Samo je važeći lični dokument ono što omogućava licima da mogu da izađu na glasanje i iskoriste svoje biračko pravo. Ono što je važno da napomenemo da je ovaj call centar, znači za pružanje informacije, nije potrebna u tom smislu neka prijava da je potrebno nama da se prijave da žele da odu da glasaju. Ovaj call centar je više radi razmene informacije ili ukoliko imaju bilo kakve nejasnoće. Ono što bih isto dodatno napomenula da je važno da, znači, je svaki glas važan za ove predstojeće izbore i da srpski narod ponovo ima priliku da uzme sudbinu u svoje ruke i na apel naših sunarodnika, ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, je i pokrenuta ova akcija jer je njima važno da se što veći broj ljudi odazove i da dođu na glasanje i da iskoriste svoje pravo kako bi se postigao taj određen broj mandata koji je Srbima i zagarantovan na Kosovu i Metohiji. Njima će odavde biti organizovan prevoz? Ono što je važno da mi ne organizujemo sam prevoz, kao Komesarijat za izbeglice i migracije, znači ne radi vrstu organizacije prevoza, ali ono što je važno da svakako ukoliko imaju bilo kakva pitanja oko toga, znači u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava, tamo gde je potrebno, možemo pomoći ukoliko bude došlo do potrebe za organizacijom prevoza. Kakav je odziv bio građana na prethodnim izborima u oktobru? Pa ono što je važno da smo mi stvarno, kada pogledamo, bio je veliki odziv građana jer svih 10 opština sa srpskom većinom mi ponovo imamo srpske gradonačelnike i ono što je veoma bitno da se srpska zastava opet vijori na svim zgradama koje su gde sada imamo srpske gradonačelnike u odnosu na onaj period kada vam je bukvalno sa nekim procentima koji su bili statistička greška su vam albanski gradonačelnici činili vlast u sredinama gde vam je većinski srpski narod. Tako da u ovom, znači sada imamo ponovo srpske gradonačelnike, a sa druge strane zato i važno da sada ponovo, jer ovo su ponovljeni izbori iz februara meseca, znači ovi koji su sada 28. decembra su u stvari ponovljeni izbori zato što nije uspela da se takozvana vlast na Kosovu i Metohiji formira i zato je važno da se što veći broj građana odazove koji to može kako bi ponovo uspeli da praktično dobijemo ono što je važno za srpski narod na Kosovu i Metohiji.
Koliko je onih građana koji su u centralnoj Srbiji imaju pravo glasa na izborima na Kosovu i Metohiji? Mi imamo podatak koliko je interno raseljenih lica. Interno raseljenih lica prema našim podacima, znači kojima je komesarijat izdavao legitimacije interno raseljenih lica je preko 200.000. Sad mi nemamo podatak koliko je građana preuzimalo same lične karte koje su izdate od strane privremenih institucija u Prištini, ali kada govorimo znači o broju koliko imamo interno raseljenih lica u centralnoj Srbiji, to je preko 200.000. I kada govorimo uopšteno o radu sekretarijata, da li imate nešto u planu kao podršku izbeglicama ili raseljenim licima? Da, i ove godine, kao i svake godine, Komesarijat za izbeglice i migracije je izdvojio značajna sredstva u kojima pomaže interno raseljenim licima dok traje njihovo raseljeništvo u centralnoj Srbiji. Konkretno iz budžeta Republike Srbije preko 250 miliona dinara i ove godine izdvojeno za pomoći koje su bile, znači kupovina seoskih kuća sa okućnicom, dodela građevinskog materijala u iznosu od 800.000 dinara po domaćinstvu, zatim dodela ogrevnog drveta, dodela paketa hrane za najugroženije interno raseljena lica i jednokratne pomoći. Sve ove vrste pomoći se dobijaju putem javnih poziva koje jedinice lokalnih samouprava raspisuju i ovim putem pozivam i sve naše sugrađane koji su interno raseljeni da redovno prate javne pozive u svojim gradovima i opštinama gde imaju prijavljeno boravište i sa druge strane naravno mogu uvek pozvati ovde direktno Komesarijat za izbeglice i migracije, mi ćemo im dati sve informacije. U budžetu za 2026. godinu su takođe izdvojena sredstva gde ćemo nastaviti te aktivnosti koji se tiču kako urgentne podrške, tako naravno i stambenog zbrinjavanja ovih lica. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Dakle, čuli smo, građani mogu da se prijave kako bi glasali na izborima na Kosovu i Metohiji do 26. decembra. Potrebna im je lična karta, a takođe sve informacije mogu dobiti putem broja 0800 30 506.